ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe aho muri mu bice bitandukanye. Mbifurize komeza kugubwa neza ndetse no kugira umunsi mwiza. N'umwanya tuje kuganira ku matransferi ari kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Transferi zamaze kuba zifungura guhera ku saa sita y'ijoro. Amatransferi atandukanye avugwa hano mu makipe mukunda mu Rwanda niyo tugiye kuba tugaruka. Reka duhere mu ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC imaze kuba yumvikana n'umutoza w'umunyargentine w'imyaka 58. Ni umugabo wageze mu mwaka w'ibihumbi bibiri muri Afurika, aje yungirije azanywe n'umutoza witwa Oscar, baza kungiriza mu ikipe ya Al Ahly Tripoli mu gihugu cya Libya. Iyi kipe bajemo baza kuyivamo nyuma y'umwaka umwe bajya mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, aza kumufasha kungiriza muri iyi kipe. Nabwo yaje kwisohokamo uyu mugabo yungiza amakipe atandukanye, arimo amakipe nka Esperance de Tunis, ASEC Mimoza n'imwe mu makipe yatambutsemo nayo ari umwungiriza. N'umugabo waje kungiriza mu ikipe ya Wydad azamo nk'umwungiriza. Uyu mugabo waje kuba mu mwaka wa 2006 ajya mu ikipe ya Mamelodi Sundowns, aza kungirizamo amaramo umwaka umwe. Uyu mugabo aza no kwibera umutoza mukuru, aza no kujya mu ikipe ya Wydad Athletic Casablanca yo mu gihugu cya Maroc. N'umwe mu bagabo bagiye baca mu makipe atandukanye akomeye, agiye ajya nka Ittihad Tanger yo mu gihugu cya Maroc. N'umugabo waciye mu makipe nka USM Alger yo muri Algeria. Umugabo uheruka hano hafi ni muri Tanzania, ajya mu gihugu cya Tanzania aho yarari mu ikipe ya Young Africans. Ni ikipe uyu mugabo yamazemo sezo imwe gusa, afasha iyi kipe kugera mu matsinda ariko wananirwa kuyasohokamo. Umugabo uyobora ikipe ya Yanga CEO wayo ahitamo kumusezerera, avuga ko uyu mugabo yari akwiriye kuba yarenze amatsinda agakomeza akagera muri kimwe cya kane kirangiza. Ni umwe mu bagabo bafite experience ku mugabane wa Afurika ihagije, amaze gutoza amakipe menshi arenga 10 ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko kuko yageze mu mwaka wa 2000 akamaze imyaka irenga 20 ari ku mugabane wa Afurika. N'umugabo uheruka ku mugabane wa Afurika n'ubundi yarari mu gihugu cya Libya, aho mu kwezi kwa kabiri muri 2025 yatozaga ikipe yitwa Al Nassr yo mu gihugu cya Libya. Uyu mugabo yayimazemo imikino 5 bahitamo gusesa amasezerano, nubwo byinshi bitagiye hanze bivuga ko uyu mugabo imikore n'imikoranire igoranye mu gihugu cya Libya, batabashe kumvikana ahita atandukana n'iyi kipe. Ni umugabo wari umaze igihe ari free agent, yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya APR FC. Uyu mugabo isaha n'isaha ashobora kuza kuba atangazwa nk'umutoza mushya w'ikipe ya APR FC, akaba agiye gufatanya nayo muri projet y'imyaka 2 iri imbere. Uyu mugabo akaba ari amasezerano ashobora kuza kuba ahabwa, akaza kuzana na staff ye mu ikipe ya APR. Bivuga ko uyu mugabo muri staff yari buzane ari buhabwe umwungiriza wa kabiri, ariwe Ndori wafashije ikipe ya APR gutwara igikombe cya shampiyona mu mikino 3 ya nyuma bamaze gusezera Darko Novic. Ni Ndori Mugisha tozaga ikipe y'abatoya b'ikipe ya APR FC. Uyu mugabo akaza kuba akomezanya n'ikipe ya APR. Nta gihindutse, akaba ari yo transfer ikomeye y'umutoza urutegerejwe mu ikipe ya APR FC kugira ngo n'abakinnyi batangire basinye bakomeze, dore ko bavuze ko bagomba kuba bafite umutoza akabafasha muri recruitment ndetse bakanaganira na projet bafite kugira ngo babone ko bazitwara mu mikino ya Champions League. Ikipe ya APR FC nyuma yo gutwara ibikombe 3 bavuga ko bafite ambition yo kwitwara neza ku mugabane wa Afurika, akabana ko banarenga round 2 bajyaga bakina bakagira mu matsinda ya CAF Champions League bazakina uyu mwaka. Ni ikipe ya APR FC yamaze kuba itandukana n'abakinnyi batandukanye. Niho tugeze, abakinnyi nta bandi ni Pichu utazongererwa amasezerano muri ikipe ya APR FC. Tadeo Ruwanga nawe nagazongererwa amasezerano mu ikipe ya APR FC, ndetse n'umuzamu Pavel Nzira n'umwe mu batazongererwa amasezerano. Ramazani nawe bivuga ko yagiye muri Canada, uyu nawe akaba yarasuza amasezerano mu ikipe ya APR FC. Gilbert Barafinda nawe n'umwe mu basoje amasezerano ashaka kutazongererwa. Umugabo witwa niyo mugabo Claude nawe ashobora kwerekeza mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya Azam FC, akaba nawe ashobora kuza gutandukana n'ikipe ya APR. Akaba amakuru avuga ko ikipe yamaze kuba yumvikana na Bugingo Hakim. Tugeze mu bagomba kwinjiramo Bugingo Hakim kuva mu ikipe ya Rayon Sport. Haji nawe guturuka mu ikipe ya Rayon Sport, nawe akaba yaba umwe mu bagiye kwinjira basimbura Gilbert kuri mwanya w'imbere. Ni mu rwego rwo kushiramo squad irimo abanyarwanda, kubera ko mu Rwanda hano iwacu shampiyona ikinwa hagendeye umubare w'abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda
bakina. Iyindi nkuru irimo ni pasi kuva mu ikipe ya Police FC n'umukinnyi muto yakina kuri gatandatu bamaze kuba niyo ngabo Pacifique bamaze kuba yumvikana n'ikipe ya APR FC. Amafaranga uyu mugabo akaba azahembwa mu gihe cy'imyaka 3 yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya APR FC, avuga ko agera kuri miliyoni 81 zose, harimo recruitment uyu mukinnyi yaguzwe ndetse n'amafaranga azahembwa kugera muri iyo myaka 3 yose. N'umukinnyi ukiri muto cyane imyaka 24 ukina kuri gatandatu, umwe mu bakinnyi beza ariko ashaka kuzaza ari umudebrire w'umukinnyi w'umunyamahanga ikipe ya PFC igomba kuba ikora hanze, dore ko bavuze ko bagomba kuzanamo abakinnyi 5 beza b'abanyamahanga bagomba kuba babanza mu kibuga, harimo umuzamu uzaza gusimbura Pavel Nzira hagati mu kibuga, Premeka mwiza uzaza kuba ajya mu kibuga, ndetse na nimero 6 uzaba afasha abadefenseri kurinda izamu, ndetse n'umuwinga umwe n'undi mwataka waza gufasha imbere mu ikipe ya PFC kugira ngo barusheho kubona ibitego. Ni projet y'ikipe ya PFC ifite gukomeza kureba ko yakitwara neza ku mugabane wa Afurika, ireke kuguma mu Rwanda gusa, ndetse no ku mugabane wa Afurika igire byinshi yerekana bitandukanye. Ni ayo makuru ari kuvuga mu ikipe ya PFC, ariko umutoza we byoroshye vuba aha araza kuba atangazwa, dore ko bamaze kuba bumvikana. Bivuga ko uyu mugabo yamaze no kuba agera mu Rwanda, bamwita Miguel Angel Gomondi. Uyu mugabo w'imyaka 58 ni umugabo ufite experience iri hejuru, ariko nta nubwo ari umugabo mukuru cyane, bivuze ngo ni umukinnyi, ni umugabo mwiza waza kuba yumva generation y'urubungubu mu bumva umupira ugezweho iki gihe, uw'abakinnyi batoya ndetse n'abafite experience, kuko ni umugabo utarasaza cyane w'imyaka 58, afite experience nini ku mugabane wa Afurika, ko yagiye atoza amakipe atandukanye nk'uko twabinyuzemo, arimo za Wydad, Mamelodi, amakipe nka Esperance de Tunis, USM Alger n'izi za Young Africans hafi. Bivuze ko n'umupira wo mu karere hano ni umugabo usobanukiwe. Akaba ari ibyo mu ikipe ya APR FC bikomeje kugenda bivugamo, ndetse na transfer zitandukanye. Mu ikipe ya Sport amakuru akomeje kugenda azamuka nyuma yo kubona umutoza avuye mu ikipe ya Mukura Lofty, bakomeje kugenda basezera abakinnyi batandukanye. Harimo amakuru avuga ko Ombolenga Fitina ari kumvikana n'ikipe kugira ngo abe yatandukana nayo. N'umugabo bivuga ko afite offer mu gihugu cya Kenya, ashobora kuba yagenda mu gihugu cya Kenya mu ikipe ya Gor Mahia, cyangwa se akaba yanasubira mu ikipe ya PFC. N'umugabo ufite experience wari no mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko wari umaze amezi 2 adakina ndetse utanitwaye neza mu Mavubi ubwo yatsindwaga ku mugoroba watambutse. Inkuru zindi ziri muri Rayon Sport nuko yamaze kuba isinyisha umukinnyi witwa Musore Prince ukina kuri 3 kuva mu Burundi mu ikipe ya Vitaro. Uyu mugabo yaje free agent yasoje amasezerano, akaba yamaze kuba agera mu ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi bivuga ko ashaka kuza kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport ni Abedi w'umurundi wakinaga mu ikipe ya Police FC, nawe ashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport. N'umukinnyi ikipe ya Rayon Sport yashakije cyane mbere ko ajya muri Police, n'umugabo waje agiye gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ariko ikipe ya Police ikaza kumuyobya ikahita imujyana kuri headquarter, akahita imusinyisha amasezerano. Ikipe ya Rayon Sport yari yamutegeye indege imuzana mu Rwanda, ariko aza ko bajya mu ikipe ya Police, aza no gusubiza amafaranga ikipe ya Rayon Sport yamutegeyemo indege. Numwe mu bakinnyi rero baza kwisanga mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport amaze kubitangirana na Muhire Kevin, nawe ushobora kuba yakerekeza hanze y'u Rwanda. Umukinnyi witwa Faranganye yamaze kuba akira, ameze neza, yatangiye imyitozo. Abasenegali bakina muri defense Yusudianye na Faranganye. Yusudianye akaba nawe ameze neza. Abasenegali bombi mu ikipe ya Rayon Sport, abakinnyi batandukanye barimo nka Niyonzima Olivier Sefu, nawe ari mu bakinnyi bamaze kuba batandukana n'ikipe. Abakinnyi batandukanye ikipe ya Rayon Sport ishaka gukomeza kwinjizamo muri iyi sezo itaha, ngo bavuga ko bashaka gukoresha abakinnyi baringaniye babasha kuzahemba, batazaba babahenze cyane, bazanabafasha kwitwara neza, batarabana bakuru cyane babafasha kugira ngo ikipe ya Sport ibeho mu bushobozi bwayo. Akaba ariyo gahunda iri mu ikipe ya Sport yo kwiyubaka, dore ko bagomba gutanga urutonde rw'abakinnyi bagomba kuzakoresha umwaka utaha w'imikino bitarenze tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri CAF, kugira ngo imikino bazakina yo ku mugabane wa Afurika babe bamaze kuba batanga urutonde. Bivuze ko iyi minsi basigaranye bagiye kwihutisha kugira ngo bakore swadi bayegeranye, batangire banitoze kugira ngo bitegurire imikino iri imbere ya CAF. Nuko bihagaze mu ikipe ya Rayon Sport, bikomeje kugenda bizamuka. N'andi makuru atandukanye tuzagenda tuyagarukaho tukarebera hamwe byinshi bitandukanye bigenda bivaho. Polisi yo umweyo ukomeje kuvuza ubuhuha,
nyuma yo ko ku munsi w'ejo batandukanye na Masami Vincent ndetse na staff technique yose bamaze kuba bagira n'abakinnyi baherekeranye. Masami Vincent yari umaze igihe kigera ku myaka ibiri mu ikipe ya Police FC, yamaze kwatandukana nayo ayehesheje igikombe cy'intwari ndetse n'igikombe cy'amahoro. Uyu mugabo yajyanye no mu mikino ku mugabane wa Afurika agasezererwa na Constantine mu mikino ibiri yakinnye, yagiye akurikiwe n'abakinnyi batandukanye harimo Abedi, abakinnyi batandukanye barimo Bangabo nziza bashaka, ariko umugabo amaze kwerekeza mu ikipe ya APR FC. Abakinnyi benshi batandukanye Polisi imaze ko urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 5 harimo ba Provis, aba ba Abedi bamaze kuba batandukana nabo. Ikipe ya Police FC ivuga ko bagiye gukora umweyo, hanavugamo amakuru yuko iyi kipe ishobora kuba yasinyisha umutoza Robertinho wahoze atoza ikipe ya Sport. Amakuru akaba avuga ko numwe mu bari kuganirizwa kugira ngo babe baza mu ikipe ya Police FC. Nibyo bikomeje kuvuga muri Police FC, nayo ikomeze gushaka uburyo yakiyubaka kugira ngo umwaka utaha w'imikino ibe nayo yakitwara neza. Ni mu gihe umugabo witwa Musanga Henry ukina kuri 6 ya Sport ya Police FC Mbare, uyu nawe avuga ko ashaka kwerekeza mu ikipe ya APR FC. Ni umugabo ikipe ya Polisi iryamyeho ubafitiye amasezerano y'umwaka umwe, dore ko yasinye amasezerano y'imyaka 2 muri iyi kipe, ariko ikipe ya Polisi ikaba itimwifuza mu gihe ikipe ya APR nayo imushaka kugira ngo abe yaza kuba muri iyi kipe. Nawe nimero 6 mwiza wanigaragaje, wanatowe nk'umukinnyi mwiza w'umwaka. Ikipe ya Kigali mu gihe bitaravugwa, taramenya neza amakuru yuko izabaho umwaka utaha w'imikino, ikipe yagiye bivuga ko isoza shampiyona binagoye. Iyi kipe irimo abakinnyi amadeni y'amezi arenga 3 harimo n'ay'umwaka ufuzemo, naho harimo amezi 6. Yamaze kuba itora umukinnyi w'ukwezi aba umugande Emmanuel Arnold Okwi, rutayizamu w'umugande, akaba yarabaye umukinnyi mwiza w'umwaka. Shabani we akomeje kuba ari umutoza ko yabaze kuba anabona ibyangombwa byo kwemererwa gutoza hano mu Rwanda. Nibyo gukomeza kureba ko ikipe ya Kigali izabaho umwaka utaha. Andi makipe n'amakuru menshi arimo dukomeje gutegereza ngo turebe uko bizagenda. N'amakipe yacu yo mu Rwanda agera gutya akiyubaka, shampiyona ibura nk'ukwezi kumwe ngo itangire, bagatangira kwiyubaka ndetse bakaba aribwo baba bamenya ko bazabaho. Ni mu gihe hagiye havuga inkuru nyinshi z'uko amakipe mu Rwanda ashobora kuzagabanya akagera kuri 12 ndetse cyangwa se bakazaba bababaza ibijyanye na FIFA na CAF license, bivuga ko ikipe igomba kwerekana amafaranga izahembwa ku mwaka na budget ikayerekana, ikaba ifite byibuza amafaranga izahemba umwaka wose mu gihe izaba ikina shampiyona y'u Rwanda. Nibyo dutegereje kureba uko bizagenda mu minsi iri imbere. Haracyari iminsi, muvoma nyinshi zo tugiye kuzumva muri aya makipe abiri azasohokera u Rwanda harimo Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Tugeze mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yarayitsinze n'ikipe y'igihugu ya Algeria y'abakina imbere mu gihugu, yatsinda ibitego 2-0. Ni ibitego kimwe cyajyamo mu gice cya mbere, ikindi kijyamo mu gice cya kabiri. Ni umukino rumeze nko kwipima kuko ni umukino utari ufite amategeko agenga umupira w'amaguru ya FIFA, dore ko bemeranyije gusimbura abakinnyi bashaka. Amakipe yose yagiye asimbuza abakinnyi barenze 7 mu kibuga, abakinnyi bose bagiye mu kibuga. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero yaje gutsindwa ibitego 2-0, ariko abakinnyi bose batandukanye baje kujya mu kibuga bitwara nabi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatangiye nabi ihuza ihugetwa, ikaza kuba itsindwa igitego cya mbere. Fiacre yabanje mu izamu atsindwa igitego cya mbere. Mu gice cya kabiri Buhake yaje kujya mu izamu nawe atsindwa igitego cya kabiri. Ni Ombolenga afite n'abagiye mu kibuga asimbuye ahita akora penalty, yaje guterwa neza n'umukinnyi wa Algeria ayikubita ifoto, ariko umuzamu baza kongezamo umupira nimero 7 w'ikipe ya Algeria, biba igitego 1-0. Mu gice cya kabiri n'ubundi n'umupira aciye kuri Ombolenga, nabundi ku ruhande rwe n'ubundi igitego ku ikosa yarikozwe na Jihad, igitego cya kabiri kiza kuba kijyamo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ivuye hariya iriye ibitego 4, dore ko ikipe nkuru ya Algeria batsinze ibitego 2-0. Byose muri rusange havamo bariye ibitego 4. Ari abatarengeje arabo batoya bashani batsinze u Rwanda 2-0, ndetse n'abandi batsinze ikipe nkuru yatsinze ibitego 2-0. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ititwaye neza muri iyi campaign. Igikurikiyeho no kureba ko bazitwara. Abakinnyi bose babapimye, ari abashyashya baje, abakinnyi batoya bakina mu makipe y'ibyiciro bya 2 n'ibyiciro bya 4. ubona ni ibintu bidashimishe ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko dukomeje kwitega. Twanabonye umugabo wundi muri staff technique y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bataradusobanura, ni umunya Algeria uri gufatanya n'ubundi
na Adel Amurushi nawe ukomeje kuza ko mu kwa 9 imikino ya qualifiers z'igikombe cy'isi turebe ko aya makipe ikipe y'igihugu y'u Rwanda yacu izitwara ikomeje kugenda ibabaza abanyarwanda. Nibyo biri kuvuga muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka dusoreze mu mikino ya BAL Basketball African League. Ikipe ya APR Basketball yatsinze itababariye amanota 108 ku manota 72. Ikipe ya Rivers Hoopers yo muri Nigeria irayisezerera mu kintu ya kimwe cya kane yerekeza mu kintu ya kimwe cya kabiri. Ni ikipe ya APR yamaze kuba itsinda izahura n'ikipe ya Al Ahly Libya. Ikipe banakinnye muri Nile Conference hano mu Rwanda mu gihe cy'ukwezi gushize yabatsinze imikino 2, ariko ikipe yabatsinze hatarimo abakinnyi hatarimo umukinnyi Nimo Omoti umunya Sudani umeze neza ari gufasha iyi kipe, ndetse na Diarra utari umeze neza muri iyi mikino 2. Umwe ntabwo arahari, undi wa kabiri n'umukino atarameze neza. Umukinnyi Diarra akaba ari ibyo ngibyo muri bare. Ikipe ya APR yamaze kuba itakaza Noel wagize ikibazo cy'imvune akiri kwa Sesinga ngo barebe ko yazakina ku munsi wo kwa gatatu ku saa 10 nibwo umukino uri. N'umukinnyi wagize imvune cheville igira ikibazo, ariko amakuru ni meza bivuga ko cheville yamaze kuba igabanya ububabare ndetse no kubyimba. Indi nkuru itarimo nziza ni kapiteni Robens Williams yakoze amakosa amera nk'ugiye kurwana n'umukinnyi witwa Pateri w'ikipe ya Rivers Hoopers. Bahita basezerera abadisqualifié ntago azakina uyu mukino kimwe cya kabiri. Uyu mugabo akaba nawe yaje kuba asohoka, akaba atazanakina n'umukino kimwe cya kabiri. Ikipe ya APR Basketball izakina n'umukino wo kwitega. Ikipe ya Al Ahly yo yamaze kuba nayo ibona itike. N'amakipe 4 asigayemo. Ikipe ya Etihad izakina n'ikipe yo muri Angola Petro Atletico. Ikipe yari yatsinze ya APR, akaba ari iyo mikino ihari muri BAL izaba ku munsi wo kuwa gatatu. APR izaba ikina ku isaha 10 n'ikipe ya Al Ahly Tripoli, ndetse Etihad yo mu gihugu cya Misiri izaba ikina n'ikipe ya Petro Atletico do Rwanda ifite n'igikombe giheruka. Iyi ikaba yaratsinzwe mu mikino ya qualification n'ikipe ya APR Basketball. Akaba makuru akomeje kuzamuka agenda avugwa hano ku mugabane wa Afrika ndetse no mu Rwanda, akaba n'izindi transfer zitandukanye zikomeje kugenda zivuga. Turubuze kugaruka tuzirebaho byinshi bitandukanye bino bizambuka hano kuri Chabi Sport. Bukomeze bugumane natwe tugenda tugana ku makuru y'imikino atandukanye, mukora subscribe, musharinga ndetse murushaho kudutera inkunga kugira ngo dukomeze kuganira ku mikino itandukanye. Ntabwo turabicisha irungu. Nge na Charles Chabi, mukomeze kugira ibihe byiza. Amahoro y'Imana abane namwe. Hasta la vista. Shalom shalom.